آمنوا يدعون الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهذا أيوب إذ قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال الله جل جلاله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Prandaj nëse lexojmë Kur'anin famëlar tregimet e pejgamberëve, do të shohim se si Allahu xhaleshanu përmend raste të shumta që Allahu atyre u ka pranuar lutjet e tyre. E përmend Allahu xhaleshanu shembullin e Ejubit alayhis salam, i cili kur u sprovua i tha Allahu xhaleshanu: o Zot, mua më ka kapluar një fatkeqësi e tia i cili je më i mëshirshëm. Allahu xhaleshanu thotë: dhe ne ja larguam atij fatkeqësinë e tij. Pastaj Allahu xhaleshanu e përmend Kur'anin famëlar edhe rastin e Junusit alayhis salam, i cili kur ishte në barkun e balenës në errësirën e natës, ju lut Allahu xhaleshanu duke thënë: o Zot, nuk ka Zot tjetër përveç teje, ti je i lartësuar e unë i kam bërë padrejtësi vetes time. Allahu xhaleshanu më njëherë e pranoi lutjen e tij dhe vazhdoi Kur'an duke thënë: dhe ne e pranuam lutjen e Junusit alayhis salam. To pra janë disa shembuj se si Allahu xhaleshanu pranon lutjen e atyre që i luten Allahut. وزكريا عليه السلام لم يرزق بالأولاد فدعا الله تبارك وتعالى فقال الله جل جلاله عنه: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال الله تبارك وتعالى بعد دعائه: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Allahu xhaleshanu në Kur'an e përmend edhe shembullin e Zekeriait alayhis salam, të cilit Allahu xhaleshanu nuk i kishte dhënë fëmijë dhe ai nuk e humbi shpresën, por ju lut Allahu xhaleshanu duke thënë: o Zot, mua nuk kam askush që të më trashëgoj mua, e ty padyshim je trashëgimtari më i mirë. E Allahu xhaleshanu më njëherë e pranoi lutjen e Zekeriait duke thënë: dhe ne ja dham Zekeriaut një djalë me emrin Yahya, dhe pastaj e rregulluam e përmirësuam edhe gruan e tij dhe e bëm atë që të ketë një familje të shëndoshme. فالدعاء أمره عظيم وهو عبادة عظيمة. الله جل جلاله وتقدست أسماؤه يغضب على من لم يدعوه. فلذلك أحبتي الكرام لنصرف هذه العبادة العظيمة لله جل جلاله وتقدست أسماؤه وحده لا شريك له. وهناك مواطن لإجابة الدعاء، منها بين الأذان والإقامة، وفي آخر ساعة من يوم الجمعة، وكذلك عند نزول الغيث. والآن ولله الحمد والفضل والمنة نحن في هذا المسجد والسماء تمطر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله صيبا نافعا برحمته وفضله وجوده وكرمه. Pra të dashur vëllezër, duaja e ka çështjen e lartë të Allahu xhaleshanu, prandaj edhe nuk guxon besimtarit që t'i lutet askuj përveç Allahu xhaleshanu. Allahu xhaleshanu hidhrohet me
të tij që nuk I lutet Allahut subhanahu wa taala. Prandaj le t'i lutemi sa më shumë Allahu xhaleshanu, e sidomos mundohemi t'i lutemi Allahu xhaleshanu për ato kohra që na ka premtuar pejgamberi alayhis salam se duat pranohen, e një prej atyre është koha mes ezanit dhe ikametit pas ditën në fund të ditës së xumë, koha kur bjen shi, gjithashtu pejgamberi alayhis salam thot pranohen lutjet. Prandaj ne teksa qëndron në shtëpi të Allahu xhaleshanu, jashtë pra bjen shi dhe është një moment I volitshëm që ne t'i lutemi Allahu xhaleshanu për çdo nevojë që neve kemi. فنسأل الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه وجوده ومنته أن كما جمعنا في هذا المسجد المبارك يجمعنا في جنات النعيم مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا وولاة أمرنا برحمته وفضله وجوده وكرمه ومنته يا أرحم